26. sual. La ilahe illallah'ның şartlarından La ilahe illallah'a muhabbet bo'lishning Kur'an ve hadisdeki delildir qaysilar? Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diyektanlığa İmam Hafiz el-Hakami rahimullah'ның İslam aqidesi hakkında sual cevaplar kitabıdan İslam asasları babıdan 26. sual. La ilahe illallah'a muhabbet buluşunun Kur'an ve hadisdeki delildir qaysilar? Cevap: Allah subhanahu ve teala bu haqda Sure Maide 54. ayetinin bir kısmında mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Tercümesi: Ey müminler! Sizlerden kimiki murtad bo'ladigan, Allah onun o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularni Allah'ın do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allah'ның yo'lida jihad qiladigan ve malamet qiyg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem mundaq deydi: Eğer bir odamda tuvandikidek 3 xislat bo'lsa, u imanning halovatini tetigan bo'ladi. Allah ve Allah'ның Resulini barliq narsadan yaxshi ko'rsa, bir kishi bilan faqat Allah roziligi uchunla do'st bo'lsa, Allah uni kufrlikdan qutqazgandan keyin kufrlik qaytishni xuddi o'tqa terik tashlangandanmi yomon ko'rsa. Birlik kelgan hadis. Elhamdülillah. Yuqorida La ilahe illallah'a muhabbet turg'izishning Kur'an ve hadisdeki delilleri qaysilar degan savolning javobini oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.